motor mahal amang manggul bargos ni kamu majo nahobar sih. Baik, iya. Sata ya mak, nama lo. Hidup par ini silai sabungan rome tamang, ratot dame dong. Iya. Kamu, lo boru nani romu, atau kamu ami. Napa pak? Iya mak, ada nama berangkat di pulau orang. Iya, sampai kita. Baik nak lihat gabe dia orang siapa. 3 hari kurang 7 hari kata tu lah. 2 hari kata. Sehari tu. Oh, gabe. Sehari tu tak. Panulu tidak ya mak, panulu. Orang dari Sulaiman deh mak. Orang dari Sulaiman. Oke mana? Bagaimana beta? Kembali ke tempat. Kembali ke tempat masing-masing. Mau dia bang, mau dia Allah. Iya, masih Arisman dong. Jadi kalau Werindo di Radio Biro Hamuna mabai asanabat na berpudi tu na purwon tadi dia lupa kalau Werindo siap pasti rohamu kalau Werindo himuna sudi serah dan dia lupa na saya harga di kamu nomor 2 tadi dia lupa mengisian umur ni na purwon belum begitu kan capai 84 tahun bersering rohamu di kakak nomor foto karena mana Sony mah atas tahu tikuskan kanu jadi mau ada penon sama dia ulus nanti rela dinami mengira kamu bulan nak karena Sony mana bui tak patuhan Sony mah hata siap kami konanya ya mulai deh ido tutu dihamu bere dot de bere nami ido kesa sadari honi aru naluk nauli ari nalet ketong
Ipasaat tamuno sada uning-uningan. Ima parujunguro ni iboto nami. Nung alas ruang nami memerek kamu. Ipasaat tamu sudah panggilan nai. Alailas di ruang nami. Uberek kami do torop pamu songong mata ni sisir. Namar camin namin na mamu ape songon labat ni gaul masih tukul-tukul songon suat rubean. Iba tutu. Sada hamu jong-jong songong mata ni sisir tungi mana ramena. Songong padok ni dongat tubuh mulak gini bona ni pasogit. Mulu adat tangadong ijalo hamu apas surol aliang go rameni. Haha anggimu na uberek kami ipasuron tungi mana torop na. Tungi mana sangat na di nalaho para meok kamu. Kami medok sian panggopar larat bola tulang tong-tong maliak kamu rohadot pikiranmu lao malito bola ni pasok ito atik adong ulaon isi malihuruk isi jabat saragi si marmata dohot saluhut ma paroh kita jolo hula-hula tamak dok kata anom mara jolo oh lo pakatai opung ta nunga biaman asik kop nakin ngani hudo perok kamu ulang ihamu namar dongan tubuh singkat sahat mahuhula-hulamu mono hamin wangin alayunang menet manang morupen pagilalamu mono au 3 hari ulaw 5 surat itak 2 hadir alay tak salah ra manang nasalah jol mau manang nasalah di takyawi din rakwa mo alay muli halo napos turah ko pada jungolo ni boto namyo adong ulaw ibona ni pasugit hula ki magdok idongat tubumu songoni nang hula-hula mu mulai siap bona ni hari panggopar bona tulang sahatan non hupangulian berek kamu may molo sosikop perdalananmu molo nuanginon adong do komunikasi na baling hatok adong do dongat tubumu na hatok mabain dia ma nahobar tusi dakolan na uhamin o tuntut tami asa bagak do tetap hubungan ni unang mardok-dok ro ak kajol ma hula-hula laho bang adopi hulaon ima ang kupatok nani yamu alay asi maruhan ni Tuhan kolong maruhan di bata say magtapa-tapa mi hamu wakapasarian songsoni ng hasehaton dohot huwatorop ni hadol maun idokper ni iboto namyon molo songon ulus na hubak kadian noon upawahami be alay jumulo margati sori mahami makatay de mga de gabe na sa nami sana silok paubi dua silok pagarong mungta tung sana penok kamu asahatan ni ulus siti urapu lang suday mahamu dapotan gabe molo pilok per ni ito namin na marujungulo Paulo sogon kido na gano'n hata na budayo pa do tubuna sa ada guru ubet kamu 5 paupo pagwari do sa ada ma paupo pagwari olo dapotan man non na paton sa ada mapapo pagwari gabe dohot ma puruna gabe ono ma kusi masuk mahami huhamu na marha marangi itu alon na marha marangi suamina iya sada paggonggong baru masuk kami ubijang sa takka na marha marangi hamutong galing paggonggong mati ang mga de bawalate so ngunit mahasatan ni hat ulus namin noon alay siap-siap mamu manang naisan noon dalaw madjalo masih tulutut masih Bujurang mamu asa uboto hari kasaton. So kono para tabay natin tulang asa sa kalitan da hamu musetong akapahopumi o tarhujuhum man sila torijulom ma kubayat so natin tulang.
Doa ira tuh. Ya so ni ikaw. Gabi. Romahamu, berbaris mahamu ano. Ada perjulo marate bang sebulan hari. Gabi, iya. Baru. Gabi, iya. Kamma. Ibarat na sa day sudi. Hindi. Jadi ya namin nami na perjulo Roma magkanay namin na upat Iya. doon bur. Ro, kamu na bertali-tali na upat to son. Beret portal na ito. Iya. Ima. O bapa hukumi. Raja nami. Hah? O masih nomor 2. Iya. Si nomor 2. O masih nomor 3. Iya. O masih puda nama. O masih puda. Iya, o masih puda. O baru. Olo. Pahopu Pagwari. Mari mang. Pahopu Pagwari sodo, pahopu siap baru. Rotu sod. Iya. Kembali mahamu tepat. Dungi jalo kamu ulusmu. Songonido nama sod. Dia pahopu baru tubuh. Mana? Sini nang, sini. Iya. Jangan pahopu siap baru nak tulang. Iya. Mak. Iya, pauduk Pak, pauduk. Iya, kembali ke tempat. Udah, pulanglah ke tempat. Iya. Ima. Masuk mamu saya pangkoparate. Boru nak ini dia. Roto sopa. Iya. Pahopu boru dekat Bapak. Iya. Agak jarakkan. Udah. Iya, Oma. Aka pahopu itu nina purba nama. Iya. Mak. Standby upload. Iya. Dang depe mak. Ayo, dang depe, dang mencalo depe. Iya. Duka. Udah sudah gitu nama. Makanya nanti sampai di sana terus dicabut. Iya, ada mau kurang tipe. Pau tu kamu atau ngayo ka tidak kope. So ibu tu nak tulang nana pete. Iya. Wah. Ale pasaha matu siap. Boru. Iya. Koma. Iya. Pahopu siap boru ina. Yon. Iya. Kembali kita ke tempat. Udah lipat tinggal unang kenyataan ada, unang repot. Baru masuk mamusehani tarak ni lain nahian nani na magkabaluhon ito ano. Persanggongan mati mak. Persanggongan? Mang. Roma kamu. Akang parsiatar rado akang siprita. Salimat jalo kamu. Persanggongan do. Mula sa wali. Roma mo dua ton. Roma mo. Mamda dua ton. Unang ala baru halohoy perekeli ho siya hoy. Laos Ratma apa Berton Yang sering gara-gara kuyuk. Amani Parlan. Roma mo sopa utagalom na rin Roma mo julun. Iya. Ise? Apa Berton? Parlan. Amani Parlan. Hanap ko pa. Amanya hado amang tukang kudak. Apa Renaldi? Daji ngaridon mamang. Dong mamu isi. Nyama kan? Besok kamu mau soto. Hanap ko, Amani Parlan. Hanap bisa? Hanap ko pa. Iya. Kasih kok man. Lunga? Yang naman lulusan nonitok kan na sa dan may berian. Ulo. Naik Flore. Roteson, naik Flore. Anon, dia lu tulangin na dong. Isak ko, isak. Iya. Ema, isilo hobur. Iya. Nga? Ema, mana sila mga raja namin. Lama. Iya. Sada 2, 3, 4, 5, 6. Onom daw tulang. Ema. Hombak sudah ni siya lohon. Boru na be.
Gratis, ulus deh gratis. Udah petong gratis. Iya, ya. Nyama. Baik, ipas apa John? Ijo penog sih, udang repot. Oh lo, siapa sandon? Namanya Leila ada apa emang? Iya, enak. Oh lo. Oh boru mana kingani? Nggak pelore. Iya. Bahan mamang, pasago kapetang mahuwa mang. Iya. Hido. Oh, nyama boru. Nyama boru. Pasago kapetang mahuwa. Bama, pasah. Hido. Bama, pasah tamu mah. Iya. Oh, lo itu. Tuh, dua anak kau nama. Oh, lo apa pesan kau nama? Oh, bah, hai kita sagoni dulu kamu. Harus kamu mayo subi. Itu. Tahu ya. Tahu. Apa berton dong anak sih? Oh. Tahu ya lo ibu beri baru kulonmu. Ayo, kamu ulangnya pro deh bah. Ulang? Oh, ngayon na nga. Iya. Monotolus ada be, hatolusa. Oh, no. No, aku natulak to. Oh, no, nyodo, rombongan natulak to deh. Kusama pa sa hatolusa. Oh, no. Pasama hatolusa. Iya, upload na ako din natulak. O nga, kembali may tao tepat. Mula may tatungyan ang Tagalog. Aja. Iya. Teman. Mak. Gua dokter. Ada tuh mama. Ya, start. Kudu tidak. Yulo. Mula apa alyon, like kumay. Ilbangan. Iya. Jadi perjulo mau lihatnya, tapos sa tutuhan tapat di kabasa. Jala mau lihatnya, dohonon. Sunikita na pumudison. Boy, nagpahita di ganulaw nun, parsawar matuwa ni naburo namin yun. Matuto. Jadi siyan kami, buwi man yan, napayihut-ihut, aka nalinggan, isa lilinggolo ni naburo namin yun, aka puda nalinggan ng di mamihon, terus dia kapaparan na. Yan naburo namin yun, agad diyang pagdalanan na, dala ni Muluna. Ilayaw ka diyang ni umor, nilayon hahipason, trok pinagparda, David. Matuto. Mulai dok roha. Buwi man niya tujulan songan nidok niya tujuan madahono. Tibuwi niya tiyang nurumat dibuat pun sobo. Nung agajang umur ni na puro na miyon, trok pinagparda, jala gabi. Sa ilibong mutibyo man niya, agajang numuri na poso, jala gabi. Matuto. Jadi kami di son malutong tiga pendon na buhay patupahan imasongon holo Mau lihat ya Pak? padalan kami ulus terong ulus na Mau gajah lihat ya? las maroha muna songon nidok niya dudua madohonon sada silog pawiman na sada silog pagano tung nasade pendon kamu na dapat uluson sudi mah kamu dapat anu Matuto. jadi kan songon manidok roh nami aman Gabe raja nami. ba ulus na si pasagon nami perjolo tuminopar siyan anak masaya Gabe Pak. napadua langsung masuk Robert tuh sound, Pak, syakangan. Kalau syakangan, stop, syakangan. Robert, iya, oke. Pak, langsung mau lulus sana, Mang. Alas maroam. Pangulian di nomor Hamarangi. nomor 2 Pak. napatuluhan tu inang muda Oh, si Dalpon. Roto sound, saya tahu ada borokan itu dia. Dia laki si Dalpon ini. Nyo naman ko. Pak. Nasa'y horay do tulang. Ay ko barbaro halo daw ba udah. Hurang jo ni ko ide.
Ay, ako mo ko. Ade, buru-buru ada. Deh. Anak ko matiwang. Deh itulah. Ya. Jadi napaupat to. Tulay ko abal di ma. Apal ni? Rotuson. Tong ihon na sila eh. Nestara di buru dong. Ba, ay pang binoto yun, no? Bats! Ya, Iya. Napalimahon. Tuwa kong naramaranggi, ngon lay ko si Bertus ma. Masuk! Masuk ko, ma. Masuk ko ba? Iya. Iya. Jadi napaunopon, opong naramaranggi, apa brema. Iya. Daw. Daw, opong ya. Siyan opong brema na maksud na. Opong brema. Oo, na maranggi. Ama ni Parlan. Ah, sarupan. Molo ama ni Parlan namang sa tua pamerton deh. Iya, nung sa dadat. Iya. Ay, togi ko ni na tatayo. Larat doon si Sura ko. Bisa. Patok doon si Rico keluar malam na solong na. Jadi terhirai mana boy tanpa tupahan. Gabi, mang, gabi. Las marumamuna. Walau siang kami mando, ang giat man yan, ipudian ni naburo namin sa mga tuon. Sa daro hamon sa loob na sudi, asa dapat akan nadinggan akan nauli tujulan no. Matutu. Buti masyan grabe. Mau natin na dyan namin, mau natin. Kasi luluhan do buhi tambahi paso sa John. Soro kami siap pengulian ni orang-orang di siap buta pangasian. Las roh nami mabereng rentani roh muna atau orang yang bunami cuma dihulu naruh juton. Insyaallah asal ni roh muna. Nama bain sada gudang sebangunan. Ima tu naburu nami nang sama jual. Si rohani Tuhan saya kejang mah peparannya memburu. Gabi, mak, gabi. Naburu kalau kujulan nyari. Jadi nabui pasatami songon ulus pasu-pasu na bukit dari tering niya ka naburu 5 mak sada main naburu opak mabu anak sada ma pupang warap argonggong nabaruru kuse alana naburu bersebodo nama jabui ulo sada ma husi Gabi, mang, gabi. sada ma hu berani ma sidalpon Gabi, mang, gabi. Sara ma berani ba bolu sa pacita. So kung ma perdalan ni ulos na boy pasatami sa pangulo ni na sa pasyan. Langsung ko coba tuson na sila tayo mga tayo. langsung malaksuk. Rohamo, opat anak, sada pa ako pagwari, roh tuson. Rohamo, harap ka mo. Atau ribu dia. Barbaris. Ribu dia mo. Iya, atau barbaris pa, siya Ingat pasangan masing-masing. Ho, hanay pa. Siya kanan, si nomor 2, iya. Iya. Ingat pasangan masing-masing. Mak. Nama, siya kanan namang. Ay, pahupo pagwari do, bapak. Pahupo pagwari ma parjolo baik kamu. Iya. Baru om anak siya kanan, raja nami. Anak siya kanan. Iya. Anak si nomor 2. Iya, anak si nomor 2-nya tuh lah. Enggak, mau duduk calo, kembali ke tempat. Iya, anak si nomor 3. Ya Pak, anak si nomor 3. Iya. Mak. Iya. Siap budak. Siap budak. Ay, baru, rotuson itu, ay dia laki baru nami, rotuson, hope boy do jorot leh, boy do jorot lah, ala mangat do baru ni bay, iya na mangat do pau pumbori, iya, romaho akan berita, romaho, bisa kau puli-puli do. Allah, tahu khusus do bere. Iyo. Allah.
Oh, loh. Guru halo. Kasmay. Ah. Ay ba ba ano kape ho kawan? Sudah ba? Nah, nyos pendidikan. Penjahitan. Iya. Mewakili siya Boru. Mak, gimana teh mak? Iya. Ban aham pa. Amplop mo. Ngabe. Dokon. Bagian niyo kalau bagian mo doon binamira. Anom may nak. Gampang nih. Iya, pan mamang udah di mamang bonan nyari. Allah, hasaroh mo mamohol hajat kagenleng mo. Ido. Ise cocok meta, marbaris meta. Anong dobe, setiap video amang buru, anong dobe na Oh, bere nami, apa Rinaldi, asa Indonesia nami. macam mana ulas tong orang siapa? Bagi jang marwan yo. Siapa? Parenali. Maporho ko di bagus orang kata menatulang. Iya. Pak. Solo che starai. Oh, no. Iya. Udah solo che starai. Kita mah tulak. Kita mah. Jadi ala ng saat na kinulus nami asa ulo bihami amu hami naman ottorona sa takas buto amu siya lo po nanyari panggopar siya lo sinurat bona tulang siya lo kemudian nanti namarang siya lo dohot mo siya hahagin nami sinabang ang utok kami asi buto mo de gabi kamu mamang namalo nami dari pita pamitan na mo kita sunod ibahin dari kita pamitan nih baik kita pamit nak kuson baik ang gundang ulo-ulo pasulo jadi keling kami gabi baik namang gundang ulo-ulo bi iya
Jadi Maroroni Opung do natula Saluhutna sian hami Olak Mandok moleate gudang ma Tuhamu opung do natula Saya Tuhan ma Namangalehon pasu-pasu di hamuna Moleate Iya. Sakababa dok apa? Sakababa be. Mutabayan lo. Jadi nggak opung tulang lah dong cukup deh jual namion melatih gudang dok kami mana sadar do kami keremunan dan kerbe malapet muna ini ale mau na rikat do Asal dong mah pengakuan tingkat dia bang. langsung nih udah namin na marpero doon Tuhan ini mau balas pembangunan saya dikasih tidak sudah murah rezeki jadi yang godong ulang sonon ringkas semua manggil kami Oh, boleh. Katanya katam banding. Saya ho nang itaw ni ho katam. Katong roho dili tuan ko som laro daw na tulang kon. Angay telekom mau na tulang nimmo. Jadi sono na manguduti hata ni anak nami. Bona ni hari nami raja siya loho panggopar siya loho sinurat bona tulang nakingani tulang siya loho. Suang-suang nang dihula-hula na maramarangi raja siya loho. Suang-suang nang dihula-hula na matinudoho sinebang salup mamunaw pasangapi kami. Mau lihat mana tulang. Tanda ko si manirukok ko si alohol lang kadang lama stop baru. Edo. Jadi bereng ma. Barani pakka do naman do. Rodo hamu jala makulindo mudarmu ana hamya kagelengmu handa jodo sa sadariyo. Ako lang do secara logika na danga do pabenani halakot do yang kuhukamu. Jujur may danga do. Baka na parinali peting kalibo na pasugilo tong do petang tanga do pabenana na sumakuamu. Edo ako solusi do. Jujur memang. Jadi dihita kana marhamaragi be khusus na pembala nya opo water. Iko mana-mana hita mamereng nakahula-hula tanong kujulon nyari. Sono kata na kingani dangadok pera ni pagkaina na para nang kopakuli. Ito na perlu. Bere kita maholong niya kopung to. Ro, o kaperbeba na tulang to. Hajaji Maria, hasipasa, saya tahu sudi. Ale rodo, madalapak do sudi yo. Jasa watamu. Jadi nanido isi harus kita renungkan, kita bayangkan holong nina sidate. Jadi gimana tulang? Totong do kamu marpangaju di kami akadel lemon. Molotung sohon dia penakingani na tulang. Dia ka penyambutan nami. Doh dia pagkatayon nami, pos rohan nami na marpangaju do kamu tong. Asirohan ituan marhite-hite di hasor matuaw ni. Ima borumunon. Saya dong di kami akaparubahan sifat. Saya dong di kami akaparubahan rezeki. Buli ko topot kami, ya kaulaw las pirohan ng kujulan dari. Natulang, ya kanap dohot tulang. Baladong siko, ano tortormo, nakok mamu tutungan ibagas nami. Radino parborod nami, pahok mo, magalak ka mo, masipanganon. So kanina, ere nami, tuha mo sa luho, ya katulang nami, natulang nami. Amang naman nami, bahay magodang sopa, asa ko sopa amin na tuwa-tuwa nami yun. Amplop na balgaw ng lupa. Sada tu bona nyari, sada tu pagkopar, sada tu bona tulang. Kita suhut. Iya, sampai na, ayo nakin, apropi. Amplop na balgaw.
kami buat kesel. Ya, langsung lah. Udah mau tidak tahu. Ya, langsung lah. Iya, Bonadari. Pesak tolong, tuh Bonadari. Satu lagi. Iya, Panggopar. Pesak tuh tulang, Panggopar. Si halo, si Nurat. Iya, pesak tuh Bonatulang. Oh iya nanti. Si halo, si Nurat adong doro. Dah ada wate. Oh, iya, kembali ke laptop. Tuh Bonatulang. Iya, nanti tulang. Pula-pula ada marah-marah gimana? Tuh. Iya, pas aja waktu hula-hula nama barang kita kira saya sialo. Sian sobat sosok. Tuh hula-hula nama barang ibu saya sian. Ini bang. Pangasian. Ini mak. Ini bang. Ini bang. Oh, sini bang. Iya. Iya. Apa penguat tuh hula-hula nama ramarangki selalu ikuta sini bang. Iya, pasal apa? Iya. Buat kamu majalah tuson aik si tio-tio do jabar. Buat kamu jabar doho ula isati.
Kita suruh istilah homangan berkat tidak unang kosong. Iya. Batu saja loh. Soba. Tubuh dan hari rabdo udah disati. Pasal tamu mas sobai. Iya. Soba. Do udah disati. Rabdo ay si tio. Iya. Mak. Pasal ama musia tubuh dan tulang. Itu pagopar. Tulan. Rabdo udah disati. Dia curug nasari bagas piring kau nadong dong. Udah disakti. Tu sialo hodang dong. Batu piring aja bawa. Bamu saya tusan. Ikon dihabiskan tu jaga di sonari. Pasama mu saya tu bona tulang. Rabdo udah disakti. Buat tamu mu saya. Pasama mu saya tu pengolian ni nama lagi. Udah disakti deh. Bagas piring makan bawa. Mak. Budak naik saya juga. Resping mo guys. Pasat. Baik kamu piringi mu saya. Iya. Baik piringi. Kabay ko sa iba. Ayo nak pala kijok-kijok. Masa dewi. Hei, ya mang. Kabay ko sa iba. Tar ano mo siya diba? Unang sudibin ko. Buat di ba na ipagkuku. Nga. Iya. Pasama mo siya. Tulaw lang na marami lagi. Iya. Piring kosong. Ya Allah. Unang itanga-tangaan ni. Iya. Pasama mo siya. Pagpunguan. Ulan ni Sakti. Ulan ang kingani. Sino ba? Ledo ay si Tio. Iya. Jadi, imamang raja nami. Wala petong songan ni. Nabuy hubay kami. Songan na si Tio. Ale hulak ko kami mandok. Dusiko anot torton. Nakok mamututungan ni bagas nami. Asa dilihat perburuan nabi hamu masih pangano. Sino buti mami abang raja nami? Gundam katakan na mak. Ima. Bahay na nami. Gundam kasata si Tio. Hola.